Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengunggah informasi militer khusus di wilayah Ukraina pada 13 Desember 2022 kemarin. Angkatan bersenjata Federasi Rusia diketahui masih melakukan operasi militer khusus. Pertama di arah Kupiansk, artileri Rusia menimbulkan kerusakan akibat tembakan di area akumulasi terbuka dan posisi angkatan bersenjata Ukraina serta tentara bayaran asing. Lebih dari 40 prajurit dan militan Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan hancur. Di arah Krasnolimansky, tembakan artileri dan sistem penyembur api berat menghentikan serangan balik 3 kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina dari wilayah pemukiman Terny dan Yampolovka di Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dan terluka, 2 kendaraan tempur infanteri, sebuah mobil lapis baja dan 3 truk pick-up, klaim Rusia. Di arah Donetsk, Rusia masih melanjutkan operasi ofensif dan pasukannya memukul mundur 3 serangan balik Ukraina pada siang hari. Akibat kerusakan dan kebakaran, lebih dari 30 prajurit Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pick-up dihancurkan. Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град». Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинская и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 2 украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасная Луганской Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецк. Также перехвачены 2 украинские баллистические ракеты «У» и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе населенного пункта Юбилейной Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.